Waangalizi watukufu mjihundrao zentananta zahe dunia kamil mjihundrao bonze mwekomor mjihundrao hunudani mwekomor mjihundrao haruma le jiji la mwajapari harima le bavu la hea mahame harima shesi wa shangazija harima zentananta za ulimengu mwele wao ye lugha ya shikomori mnangali ya oze na katizinu ye kao nga si osiku wa leo le dimanche 17 août 2025 jour ikao do nifanyawo ye direct yangu yinu nga mnijuao mimi Fundi Hassan Youssouf. Rien que la vérité, rien que la vérité. Donc concentrez-vous à me suivre. Namji concentre, m'ni suivez parce que zenrongo njoka uzamba banu. Rien que la vérité, rien que la vérité. Voilà. Zentihu rala nizohuja waangalizi watukufu tifanya direct banu na kaweleza histoire ya jira en 2016 en 2023 concernant ya he leader politique wa hele bavula he mahame wa homji wa mwaja na Sayyid Munir Sayyid Yasin. Ye video hiyo ioneha na ruenji vafanishiha droit de réponse zafanishiha ni wana mawaili wala haruma le jiji la hatu la hea mahame mbeni minara. Droit de réponse ya mwando ifanyiwa niwo mmonao ze imaji banu mzionao banu abili ifanyiwa ni Hasana négociateur yabo ye video inunga mjoka ya mlendondondondondro parce que gamjoka hanza ni éclaircir ni waeleze maelezo zaid mwishie izo wahamba nizo mimi njoka urektifie banu nizo njoka hamba mwishia ye video na ifanya mono mwishia donc abange nga majibu nrudi na jute au nlekeza za saya yabo narimishilie nga misure certain kamwishia wa imma nga rishiao tena izo ya hamba harima woyi négociateur franchement parlant harima ye droit de réponse ya ifanya gamjo subutina unesokaya haka honnête tena tijibiwani ye kabisa kabisa haka honnête parce que mimi Fundi Hassan Youssouf tika ufikiri tika udhwani rohanoma ya ukaya sieleza point mbili za kakle haruma video na ifanye kawo Muhammad Lamone na Hassan négociateur waja wakafanga droit de réponse. Chez droit de réponse waifanya si de droit de réponse kawo tika hilinda. Namnaje parce que ti exposé ou bien ti développer deux points clés. Tika ufikiri kaya droit de réponse ijo ufanyi wani mritoka yonti hususan ujula haruma ye kapitali ya hele bavu la mahame ujoja ya nie yani nie c'est-à-dire refuser ya haraye ila hadisi dona yamba parce que tika ujili ndi ya kaya Muhammad Lamone ndaina négociateur wa hao vanu wanie zila pwembili nazi ionesa parce que haruma video ya bira wa kaunifang le droit de réponse si onesa ya ukaya Sayyid Munir Sayyid Yasin en 2016 hatiwa mare ni nzazi wa négociateur abo yaho ikataba mzazi wa négociateur mwanyanya wa nzaza haye abuwo mzaza mndu tsamba ukaya en 2023 hajimba iswalihi haholeya Munir, premier conseiller à l'ambassade de France, en France, à Paris, hamholeyanganu, habaliana mabandi, wanjia au 18e, hondani hahe, wakahanza wamuwe. Yabo ye droit de réponse yangu, sika uje hantiza ya ukaya, ngabajoha mrubanu. Hamanda uwambo kaya, ngari hao vanu, rihane kabisa. Iyo ndiyo nakauja tande. Shawatso habanu wajibu wanandrongo wa mswalata wanrabo parce que tika fikiru kangwa hea wambokaya zenrongo Fundi Hassan Youssouf
yazionesa bani ya ukaya hajimba eswali hauwamuniri habali ya mabandi wanjia harima yenuba ya hahe wende wa muwe warudi tena hamba mula mare na uo wanru wambeni do wazifanya zenrongo hizo ngari zihanao tika ufikiri keyo deheli wambao na singa rejoso mababa la hitima rihane zenrongo hizo kaya kazi jafanyi wani mrumu mbeni iso ndizo na kauja tande sha wahea banu zenrongo wakahamba banu Hasani surtout doi Muhammad Lamone Hasani woyi mru wa fitina vanu ingwa nzo ya te fitina vanu ingwa nzo ya te nkodo vanu woyi hazi ya tosoma hazi ya fitina vanu le fitina na litiandali sionesa pwembili tsamba wanru wa mbeni awekata banru wa mbeni vanu mru mzima yujo presente nji yabo tika fikiru kaya ngaba hao mru bani anifale duradore posi kaya no munirika jaholo anganu ni mrumu mbeni no munirika jatuamare ni mrumu mbeni na size ndongo hizo fundi Hasani ani harika za nrabu ngarijo soma hitima tika fikiri kezo ndizo zijoka ufanishia sha mesa ntao dabalawe mashinua njaka uzilindia ya ukaya response ngujambo kaya ngamtio polemic halafu mengoni mweze ndrongoyo na mwishilie izo hasa negociateur yazi uonesa babanu tiambo kaya leo tijipangia ili mrachi jojamba nga mabondrabu yabo ngamjao kaya sheda shireme yabo telefonido ya rende ha ponje na mize ndongongizo arume telefone yabo ngamzi buliombabi banu mwishie watukufu mwishie zendrongoyo ikawo negociateur hazamba esai manama ralaba vudzima manama Hasani Yusuf yakaurongwa juzi yakaudefande yemanyanya yaloho mjini hawo Majaya Mahame FFU Munir FFU yakamdefande ukayaringwa nzo ya rejeziwa harikatsu kajakubali ya jebani yado fumbulwa kajakubali wanda jebani yado mkritike kajakubali kawambeni emaktiviste wambeni balobanu watingo mkritike ngwamyengawo kwa tumanza si haki nganjo janjeni mjibumani isabala zamba ndokaya aringu jafanye tsun ari un grand tsunami politique ari tsunami politique ari tsunami politique tizama nganjo jani mjibu ya jeshienro nganjo kangu jishemesa jinu yeshienro mimi Patagoni mitandisa zerezo anga jamba tandisa politique rangu 2019 manama Hasani Yusuf shianro na wewe handisa politique rangu hali à l'espace de 5 à 6 ans et 5 jouer politique ya Komori kabati ndongo tuzijua donc na mwishie watukufu hazione sayabo mwishie izo hamba hambukaya handisa politiki numeni hazamba hapo mwishia na mimi fundi Hasani tandisa politiki hale abo deja hisa kubalukaya mimi ngamina ila ndrusha mbao experience parce que hazone sayabo abo ngeonesa ukaya mimi ngamjuondongo za politique raha naye parce que ngabo proverbe ya shi Afrika onesa ukaya quand un vieux meurt en Afrique c'est une bibliothèque détruite donc iyabe fasira bendo kaya mrumduhazi ola hono zinji ola ngujuo zinji yabo tsoi hazivalide banu mwishi ya izo ya hamba ukaya mimi tandisa politique hale raha naye yabo mimi metra wa hahe yabo mi vieux terrain raha naye haya na mwishile tena izo ya hamba politique ya Komori sati analyse pia ti observe ngani juondo ndondo hanawe nabo handisa politique rangu hali nganjo njenu heleze banu manama Hasani Yusuf wala umji mtukufu wa Majaya Mahame wala lebabula hatu wala umjwambeni sabanu mze wa haho mbaba haho mezimu ya mrehemu yamleze banu beba obana junrawo yemu mbeni manama mtukufu godam voilà taizo hazione sayabo parce que yo titore ya juzi tamboka kabati mrujo subuti
yazime na mtengele video yinu ikawiti afishe vale tamba kabati mrujo zima ya ukaya miti mumbeni toi hazivalide bana. Haya narendele fana nambada anatena para za Kiswafuani Hashim Faridi Mali wapare nana le grand patron Swabaha Sumani alungamba umnyanya wahida ula mabajani mpare ya jajeshi yezo njoka baba leo manama Ibrahim Hamidu wede mzeye salama na suendele manama Ali El Falco salama na suendele oui mi dictateur manama mo akramu mi dictateur enga mi fier nga mi fier badi siyo jiwa kabala minga mi dictateur armenti ya Komori manama mo akramu badi siyo jiviwa bangizo ndizo na justement ils ont des messages à runjo kanjani ya bebanu ufanyando waridwane sheleziza yode message yo kanjani nike mjendro ngozi rais wa hidaula manama mo akramu jo shelezo njo kahamba leo yode message araru mjendro ngozi rais wa hidaula batukufu kaya si haki karitutsa ha dialogue da cinéma criminel one bueno il en a marre. Combien de fois rafanya dialogue? Combien de fois monsieur le président hotukufu hao al-Imam Azali wapara owanwa pewanu owanwa rohobi wanu ema criminel yanu ema assassin. Combien de fois wapara wafanya message no fanya message wapara onsi pia na mje rikantivazima ranganintia hatu shahena mruhadaza hena mradungi yange bangu twambezo nzawo ye kanti ya ye pangaze kudeta we kanti we panganrabo we kanti warongwa ho tsobadabu nampartage hawinji president hotukufu hao nganjije nurongoze banu hamomweu ukaya kabati dia karitina mimi tsukarcho hanza dialogue de seno wanruanu gon shangara nzo ute dictature arma yinsinga chido zamba watukufu rani jaje message handani tikahanza nijibu rangu wanyanasi wa hidawla mabajani njawa inatoa le foto njawa inalitoa njawa hishabe samno le foto wanyanasi wa hidawla mabajani e dimashrakaniyo wanriha wakaufanya barbecue manama Ben Saidi salama na zondele wakaufanya barbecue tsaino bana marangu babi sanjo parisa marangu nionekanje shina mparse ni parise le photo e kati li parisa bati vala salino mgaja li salino na mangaleba komor hotu kufahan na mangaleba komor na mangali yezi einu hadisini salino iyo barbecue wakafanye dimash regarde ba komor iyo barbecue na mangali na wali ambassadeur ndi akangema photo yabo na mangaleba komor inde dimash la kanio au lieu wende wa manifeste wambe nyanya wambe mahonza ya hona Komori wende wakanti ntujwa hunda hundi ntujwa inu parti anda hube sa unu sarseli ya unu au champigny wende wakanti ngwatsungola mabawa ne nyama ya mafura ne zitumbi za nyama za mafura ne mabawa ne mhogo wa huma tsawao wende wakanti ba Komori tsawao ba Komori yabona nzoni ngana nzoni wajibu rapidement wanyanasi wanu ebanu kweli nganya hamu nenzi kweli nganya hamu nenzi Ser Ali Asumani yakarongosu kwa jana Ser Ali Asumani ngano jo siku shatsuvumbua shanga njukangu jo ja maudu ngujo si Komori maudu ye vendredi awe samedi madame Ambari Darwesh Bofaridin wa sedabudu yezebi wakamwambili yabahango jokamba ngano jo siku shatsuvumbua Darwesh azalukaya ngujo si Komoro sukwa maude juma au ye samedi uhafu hali bese tikana 3 ou 4 tikamtiti ndondo mtu aminika 2016 ya buhamba ndrabo ngamina mwana msho 2016 bari Muniri hakanza azalia voter wale bavuya mahane problème bien sûr yenda fanya analyse bien sûr nge fragile shala alhamdulillah ngondo no trouver ye santé madame Ambari Darwesh Azali ngujo si Komori swa maudu ye vendredi awe samedi mwishendo ba Komori banga mjo nesi ngujo jila ka izo kweli ngujo nesi ngujo jalia ka zinabao parce que yonde vérité ntu ambandabo parce que jo kila à la dernière minute va na problème shanga nanzo na be fahari yakaumbia zombi yakaumbia ze
ya kombiambi mtaza hatu ukabo faharidi madamu ambari Darwesh azali ujo sa Komori maudu de juma ya maudu awe samzi ngani jo siku shaksofumbua shanga jukangu jo ja maudu ngujo si ha Komori maudu ye vendredi awe samzi madamu ambari Darwesh bo faharidi nwa seda budu yezebi wa kamumbili yaba hango jokamba bo faharidi nwa seda budu yenye bwa Komori kariranti zero hombi rulonizo kariranti opeurulo nuwa bwa Komori kariranti zero hombi zinu raka bazima raka solideri bwa Komori tizamba siwane silamu sime silamu on est des musulmans koma ujore ngemzaza haho hauma na nyuho unsomo mbiyambi mnezi na jele ufe mnezi na jele chike na moyo mnezi na jele unre na problem grave yonziro bwa Komori umri amba hasomo manama Abdurrahman Ahmed inshallah mnezi mnazini inshallah ngujo jamaa maudu vandere wa isam inshallah mnezi ngujo masulisha tizaba no ya masulisha nono na usalama inshallah manama Abdurrahman Ahmed umri asoma tizaba faridini denwa nyanya hedola marajani subhanallah bwa Komori mnezi mnawaswamihi mnezi mnamswamihini bufahari mnezi mnamswamihini bufahari basi nti haki intibe heli kandungo wandungo tsaho haki arma yensi intibe heli kwanu wandungo tsaho mwendo mwema n'empartage parce que ça sera une vidéo vraiment très longue mais je dois vraiment voilà mimi manchodea mimi manchombe jona tsaho ba minga mino siu hakuyu minga mino siu hakunde manande ya ngamino siu heya wazala tsofanya ndongo ngamino siu yabo lono siu bali banongo jojo abo lono siu ujo manifeste ujo serontia no manifeste ujo fanya publication manifeste ujo fanya message manifeste ambaye uzuhunrawo ngojojo abo tabihawo nukango ngabanda tabihawo ufanyezo ngo yiso au sino ujuhe ufikiri projet ufikiri projet upropose reso hidaula awe projet wefikiri uyabe wende wefanye au yabe uelezo wa Komori shatimpa kujuketsu upembroshewo uchode mungu ujemru zungoni uombe manani horongombi yesi politiki karati wa Komori likubaliana tu alalinu ngo fikiri kabano zensi zino develope zino ngo fikiri kabano ngo haruma amani ngo tranquille ngo viva wa bien no yabo unonga ngo problema haruma zensi zino ngo jowe manifeste ngo asomo nziani ngo propose we rais Macron des projets tunde heli kwa tujua abantu watopashe o Macron kanso mpasiba ni hansi wa Komori kamkaradhi ranjankili faridini kamkaradhi bamba msomo mwanjia mwarengezo masoma matahotsani basi nti haki bwa Komori sinti haki bwa Komori donc mchokanzani virembavi haruma mzaza hatu madamu ambari Darwesh azalukaya ngujo si hakomoro sukwa maude juma auye samdi inshallah mezi ngujo masulisha haunono na usalama inshallah message ya bili batukufu na zoni virevano wala yode lo muhimu de manaka kazai kufanya message juzi ya kaudefande FFU Hasani Yusuf ukahaba ndabuzi njia hafanya 2 heures za kamili tishia message ya tikanti tishia umnyanya huo shahaba ndabuzi nji mrabu haba ukazamta zangu ndrabo ukaya hari hata muniri mare 2016 zoti ndrabo bo negociateur mdzadza haho parce que mwananya wa mdzadza haho wo mdzadza mru bo negociateur abunga mu regle yabo parce que mngwa jelia ifami awo wadzadza haho pia zori aliona fisa pia abongeye mdzadze wa mwana ani mwanzani na mangalie yesikomori ye mwanzani wa mdzadza haho ekaye mwana mshe abo we mpara mdzadzi ye mwanzani de mwanzani wa mbaba mru mpara mbaba hata mrika wange na mem age na mbaba mru mjwa mpara mbaba ishodi singa zija shahatu kwa ya johaba mru wa he familia haho imana ngao mdzadza haho boye mdzadza haho donc tika ufikiri ukaye droit de réponse ngo hobanu wambo ka zonrabo
kabati mrumu mbeni bahije kewa hefamia hangu ya tamunirimare washiyo shahahe abanu ngwambu zinrwa jine narishilie hizo ya mbao paske bani miti zishia waye negociateur haonesa harumwe video ya heyin hambokaya mru wambondrabo anistadiri mru mwidzi ani mru mwidzi abone bepara voleri narishie hizo ya hamba na urishi chichoda mbaba nufunda asani kwa mbondrabo bari muniri hakanza azalia vote wale bavu ya mahali mais exactement deja yanizaya ekado nafisa tazangu ekado nafisa badia mwananga mtazao ni sufanjo kaya mru yakaanjishie makaulu yala ahambia ndrabo voilà négociateur ngamureglo mbabanu yabo hunde yabo négociateur na wewe yabo ambokaya kutsude ya wandu ngwajelia huzamba harumwe video yao yidu kawa mjobu live kalandru weshie ani huzamba ya ukaya funde Hassan alhamdulillah yabo kajade ya mru badi pomnikadode ya mru yonga nzo mru delinquant ya tusoma sha tisomo hata ngamparwa fundi yabo kati haba ngamjwambe verite na verite yona nyongo na nyongo yutabisha wolime mrongo za kweli zuutabisha haina mruma kweli lazima yatabishe wanadamu lazima yayengwa mtume hakamba kweli yanziwa hata wamaka kwa jamanza donko uyabonga manzoni hone sembabio ya ukaya we hundea sheyonge bidio haina mrulo na ankli ya kifilosofi ya reflexion do ya jue ashe hasa négociateur ka jode ya bufunda Hasani yehoda hamba ngamuhambio parce que handea d'une manière philosophique et d'une manière très cachée vanu mimru wa mathématique balavaha facteur commun yo haina mnashoni pareswe kweti mwema wa mati atajo woneto mba inde facteur commun tayinu ngabu facteur opposé ngabu facteur caché yonge bido wana zone intelligent do washinde wajwe kabalanga bo facteur caché bala ye découvre ye rende facteur commun ya shinde ya factorize halafu zenrongo wa rongo abanu hundeya shahundeya facteur caché sha yo ganzo si mafundi do shinde rambuwe ngani mabioni shehidwa yandeya bwa komore hambukaya de ani yemria hwanzishia hwanzisha ndrabo mifundi Hasani mida minado na jodwanzishiwa abo daboro hunde yokaya mi illettré mi kajwanziha yabo tikahanzishiwa no ndokadode ya mrehali fundi wa kamili tanzishwani ndo abo hunda ndo kamimi kajwanziha yode insulte wandea sharuma zenrongo wa zamba abo pia kujandea le fait de dire que ahawanzisha ndrabo yabo hunda ndo kamika jwanziha abo hunda ndo kaya njabja shioni bahinje njoina nzihe mitsindawe négociateur kabati mbi atoka unanzishia abongeye mimi tuambo kaya j'ai le poids de mots mi umezure ma kauli yangu ikawa mbale kauli la bo hunde ya parce que abo hunda sokaya mika jwanziha tikaanzishiwa impossible njajondra bebse na baki na lisansi na master atabanlo na bac plus 7 alafu arimru ya dona nzishia dobe unanzishio ki mruka dorongo hali yote eno skwasa abaito mkinishia kewewe kuja shida wa mezwire le kaulilo kabo hundea shamimi ankil ma philosophique ma hundea le fait udambo kaya ya nanzishia ndo biacho kaunanzishia na ri continue hizo yambao tuambo kaino amjoka mle raha na video parce que ngamanzo na nkadre nronro o wanruanu ze droit de reposi wazirongowa engenje nikazeye za hangu isa ukanafe ukadosoma ne makauli yale hanjishiwa tanzishwani do wakamdefande tu vois là vraiment abongo ndo trop soif njaju anzishiwa biimi fundi wa kamili yanzishwani ndo ukadode ya mrehali yobobo Hassan négociateur mitsindawe ka kujojo renga stilo wanzihe mbahindu awusome mbahindu yanzihwa bahudu ambakata tanzishwani do voilà abutikanza nujibemba biyo kaya mikadwa nzishiwa parce que mi fundi na fundi kadwa nzishiwa
Nja John Rabebse na baki na lisansi na master 19 halafu nje ndwanzi shonga manjishwanido timambo kaila zendongo na kauza mabala zila pia ila histoire na irenga harume musée ya Hembavu. Hawe histoire hiyo yanzihwa ni fundi Hasani wa Hembavu. Yenda kaunjishi ya ze papier zile utoka nchudo handa auswa umrulo proshi na Muniri auswa umanzani waho auswa umru mumbeni ya kaunike makaulia ya kaunjishari mwefe ujoka nchudo soma we ambo wakomori shanga na jinuhabio kai kabati mru ya joka unanzishia au ya nabendrongo parce mi manadamu cultivé mi manadamu ikaonga mi a jour harima ze rezo haina mbandrongo ya sisi warume rezo nga mwikapte à l'instant même nga mwijuo yabo kabati mru ya jodo na mbandrongo yo. Le monde d'aujourd'hui mrukati na bezwe ya doambiwa bade kama wanadamu waloha à la forêt amazonienne watojua connexion réseau internet ishwendini shamru jamii ngama banido ngama nzishwanido ya imzaze yanisa ya ekapara nafisa yekapara nafisa Chef famille hanu pia wopara nafisa woma na nyawa mzaza haho aribana mzaza ho nafisa bahi kwamba ndrabo yohandani harimwe famia hangu ngabo mru wandu iliko para nafisa valatizo wandani mnezengu jambrehemu umshahangu arrière gajamba wo arrière grammaire ye para mshe nafisa wende azaya kokwa hangu kwa kwangu aja kaze mzaza hangu wende bazi ya he famia hangu omitsongomani wende bazi koko uo mnezimu ya mrehemu ya mlaze banu vema mnezimu ya chilkorana liyongo nembebo ye para mshe nafisa eba undu akamvumbua uhafu hali uhafu hali bese tikana 3 ou 4 ans tikamtiti ndondo msho aminika 2016 ya buhamba ndrabo ngamina manamsho wangu tena une petite sœur woti mzaza hangu une petite sœur ye para nafisa tena manamsho hangu eba undu akamvumbua antuka woti mzaza hangu tiba akamvumbua bo Hasani Sufa yabo derape yopo ya handani po ya bilitene mitani sa réseaux sociaux 2019 hujahuni kazandrabo hujahuni kazandrabo uka 2016 tika Mamadou si activiste rika Mamadou si wambeni rika Mamadou imbi akaundishe makalia ezondrabo en 2016 omji wa mbeni kuotato ka 100% Mamadou uka 100% Mamadou donc ye maana mkontre o Muniri politiquement parce que hazia Mamadou ha échoué Mamadou politiquement ha amene ye politique ham échoué ha zalia mbaju janyoha kajawadi neze vote na yabo harume direct ya hoyinu ngamjohishia ha minimize omji wa mwaja négociateur izo ngamjozishia parce que honesa kaya ye 3% ya mwaja ngamjozishia ngujozamba bana ye jozi yandi awizo pianda bo utso mathématicien utso fundi même 0,5% yoyo ufanya mru raisi yo uchongeza mru ha eshiwe harumo raisi shaisonge bidio manadamu ulo na matematiki ujozisa budo ya juwe vanu mimi en tant que mifundi bahiwa na zoni kwanga o klasini yo ukiri wala 119 na singa ranzori classe premier baheya 1950 abo yo kade premier ko hakaza wala 05 iyo 05 donc yimchonga zange premier yabo beisho hukaminimize na izo mengoni mweze nrongoyo za tsongeza ya mahame baada takii ngamzambondro karina uparunda raisi hata hofa hatu hokana mohatu hai bufindasa ngochorombelea mduambi oui parce que nsuombe ya duambi shaila comportement ya baliwa na ila kapitali ya hatu
ti comportement ya baliwa en 90 ya Muhammad Taki parce que banu ngabonrongo ikao il faut rizambele wandu wajue kaya bekuyu lokali jiwi makele titi ye preuve ndio banu ukaya lewele bwele kuyu ekanga ngolanzo ulimise lazima usililie magema titi mvoti Mamadou à 100% en 2016 narambe aboni do wenji mana matumbe Henry parce que ye pourcentage wayoneya yimkwense ani yimfrene kajenda na yabo iyo nga mwambio kaya en population harima ye capitale ya mahame en population awe deuxième capitale en population ihomwaja mimi ti ngamjuo tulia babo bo Muhammad Lamone o ani ye page ya horanje buwa yamje buwa chabo tikaukaza mjo cliquer abo vanunga ngam rectifier wo iranzi rectifier wo iranzi banu ya ukaya on ne peut pas minimiser parce que isho de Chatsongeza mchojo paro bali ya kandida ja Muhammad Takia ya fuzu engebalo wakati Muhammad Takiba kama dharau ala puissance boneo Muhammad Taki kaja joruma yenti ya Komor mono au mabala Mamad avec humiliation des autres villes ou bien des autres villages monea ona uminimize voilà mwamba wala wana magawa titi Tanzania hajambu mwaja na dombweni wana mijatiti yeni ni mjimu ya mvoti Mamadou à 100% mana atundende. Donc ça veut dire que kabati nrongoyo hunu duniani ikao zuru hama virus na virus womnendo mtiti microbe yomnendo mtiti ya unjiabo basi wojona mrunge na mvuyu na jirima na indini angalia ya ashabul fil ho wana magawa titi wabali wanindi wabalwani wananyunyi abongo jokabwe labali waninyunyi umnabwe mtiti bahiya samroboda jubahi hakaurende hagara wana magawa titi. Donc c'est pour vous dire que bekuyu nalikebweku hata kalina ujo uhimakele titi ye preuve Mamadou havotiwa 100% no mji mhuyu swafi ya hundu Karihi la juzi havotiwa 100% ya hundu. Pourquoi? Ibidi mjelese ka non. Quand il y a un enfant, ça veut dire qu'il y a un père. Et s'il y a un père, c'est parce qu'il y a un enfant. Donc, ils sont rongombilikao, ils sont réciproques, inséparables. Kuna ujo ukambaba na boku jazaya. Kuna ujo ukamwana na boku jazalo. Vous voyez ça? Vous voyez ça, banu? Woyi, woyi ranjanjaru mepajia hahe. Woyi, Muhammad Lamone. Parce que banu, kariti aux années 1900 jazalo. Iso kweli, mjiwa mwaja 1900 jazalo mihasani. Akawatwa mbe wadofunga zembe za ho wanru wa he kapitali ya hatu. Mais maintenant, on est où là? On est en 2025. Halafu zendongo izongizo na wanru hozitwa lika tunjuru wala o wanru wala do watwa mbe wa hatu. Wadiwa zokaya, maintenant le monde a évolué, le monde a changé. Chaque toujours wanru wa unezetabirizo. Et ça ne marchera pas en 2025. Et Kayazi marche en 1900 Jazalo Mifundi Hassani, c'est pas en 1900 Tizalo, ça ne marchera plus. Narendele. Tahamban Rabu, 2019. Bon, 2019, atabana kanisa nyaka jouer politique à Komoro. Tika mjeni, tika hizani, kuona tatileti change uzaba roho, na minga nutukusu alhamdulillahi, kujadea.
Voilà. Donc, abotio, hazamba yabo ka ha change. Ça veut dire que kaja kanzali. Abo daburu, badi abo weti sawa nami. Weti sawa na Muniri. Yoro nocho sawa nami. Ngeyambe zuki wangu. Le maître de maître. Parce que ils ont des itabisho wanru. Dabo namba ukaya Muniri. Edele kudume majasi. Ya he politiki ya anzali harumu ya mahame. Ede kudume majasi harimba politiki ya mahame. Donc ils ont kasi deranjo wandu. Halafunga bonusu ya wandu. Watia wana terrori. Abalasa ni walangu tiyo nkodo. C'est pourquoi ili wani calme, ili ndaze. Parce que banu wajohanza batike mwana jamu. Ujorongo harumale bafu na tokaye mwana wahe kapitali. Mono juzi ngabwe mwana wahe grand notable wa homji wa Dadajani harongowa hatororizewa ili atirongwe tena kacharongwa tena na yabo o wana wahe kapitali roa lo hundani mwe Komori roa lo bonze wabari zizerezo haupuwa hauhamba siasa wawo watidaze wawo kwa tuta polemiki wawo kwa tu provoke ndrongo wawo ngwa hakiwa rongo parce que wale kapitali shao watule kapitali kwa tina droit wa rongowe wendo rongowa yabo iyo yohamba provocation wawo provokewo wanga mtahonkodo okay shanyi ini ni mahole ya Muniri enganu mamtemare nide mtuta henkodo narelewe kabanu inu hamba vanu ngabo hindu shamba guerre chaude ngabo guerre froide inu guerre froide inu guerre de politique inu guerre ya politique na uhanza ya ukaya owana haina mwanekao kajala harume kapitali ya tiihe halafu izo ngabo wanrunusu uraha watso urambuwa halafu badari hundru ye ideology ya uhavanu rireveye wandu za esprit wandu nga unakaida wa imotola ulangu chongezo wala wandu wakaya mavindo wahatu maudu watikubalirido warohora hadi ukena ukiri nous sommes en 2025 nous sommes pas aux années 1900 jaza la mifundia sani narelewa nao narendele Mungu harimo message ila kujade ya Mungu kujapa mgoshe alhamdulillah exactement bikadode ya Mungu ngano shukuriyo yende mana kansi jabanu vangu ni urongoza maste iso kweli jajanudeye hauno posheo kujandea zendongo wazambabo pia bwasa negociateur tishile video kujandea sauf de le kaulu dzibalila lokaya hwambokaya tanzishiwa ça c'est insulte parce que habo huno nisoka mika dwanziha abo nja soma bahinje njwena nzihe yo insulte yo hena mkatato beshinda abembabo yo nganzao ye ma philosophe mathématicien grand savant les cerveaux qui réfléchissent ranzo katwamboka hwanzishiwa abono ne kaya njajo jwana nzihe sauf deleka ulilo ba shabada alhamdulillah hu reconnaisse monti ya ukaya hu change le koti na abo izo ndizo rizanzao vaniye politique ya homji wa mwaja do ubalia e politique ya Munir do ubalia ya mahame pia ikia 100% azali yabo lewo ngamrectifie kauli kao lirongo la ni Muhammad Lamone vanu haonesa ya ukaya shabu wa mcha shabo lazima ndone sabo haonesa ukaya havala hutabiha wo procureur ya Jambeno majilisini dayena belu dayena isufejadi sikarudo tunjiliza wanru wana ndongo watiti wana ndongo wat soroda na partage non na partage hen mrata jo hen na partage ile video chijo bege au isignalizewa na mtu partage hen na to partage ateze jem donc sikarudo tunjiliza wanru vande kinyume ngari jivi wao bo wanruwa kama opposant
Farush wanzali harumai kapitali ya hatu wandiso hujahambavi hambavi wandiso leje hambavi ngarilindao vanna muda mshashi vanna utuho hisa al-Imam Ghazali ya remewa yetwala al-Badru haruma mji wa Mbeni ya jaso alijuma nisonga zijurende ha vanu wewe tawe huzamba vanu kuchaka Ghazali hushanjile koti zabari iyo nda ilangwa strategy kujajua namna wabaliwa au waramenewa au manipulewa hata watu walila koti wakaudea al-Imam Ghazali ndaine mrumshe hujihundu hushanji lewo ngabo malideri wenji na wanru watukufu wa mji wa Mbeni wakama opoza wa Ghazali aba pia waretire atobaki de grand notable mzima Papa Alawi uwede mru opoza yabaki na abo tihale abo ngujo ambasamina watwana abo tihale abo al-Imam Uthman Ghazali ngujo njia Mbeni yaje yasali juma hiyo yaremewe twala al-Badru yabo c'est ça yode politiki ya Munir Said Yasin do ufanya ya Mahame ike 100% Ghazali yabole ukarjajo tabiasi wa majaikaba jawanru wa politique Mbeni karjajo tabi parce que hizo ndizo ranzao na tena hiyo de filosofi ya hedaula ya al-Imam Ghazali do unjia rumo mji wa Mbeni yanjie wado mrenga sawa no mji wa majaheli wa mrengao hiyo de filosofi ya la fabre jo tabihaji na sisi sima anzaliste wa mji wa maja en 2016 jusqu'à présent yabo wala wakama opposant wamfulia lebe wamreu horiho wamrali janaza ekalewo malider mruja isfe jihadi ja procureur wanjia hiyo kwa jara horiho yabo karta jo tabia de kinyume ngaritingo uombaze dua ye mtima ya bakira ya tulejeya Papa Alawi ya lejeye ili maudu al-Imam Ghazali yanjie Mbeni hanafasi. C'est ça notre philosophie, c'est ça notre objectif, parce que ye fièvre au ye magénéraux wa he politique ya Ghazali harima ya Mahame wa walala maja na abu Muniri wode general de généraux ya he politique ya Ghazali isonga zitabishao wanru bonambao zenrongo zino ngazi watabishao halafu ya bodo uta pretext na nrabo wado hamba Kabala Hasani ngutio polemiki Bala Hasani nguprovo ngutahobaya ele kalima la baya au le kalima la provocation na lione sandali de kinyume tsambe verite tsamba muniraho lwangano ya zonrabo na batoka mrumu Mbeni roa lo manga roa lo ngazija ya hebanu ya ambe kaya ngaruduso mahitima ekanga bo mru ya husumbeni ya hola muniri ngano yoti torea kabatu josubutia he parce que izuza kweli auba he mrubanu ya toreye ya benga ruduso mababa la hitima ngarijani ya ukamunirika cha twamare halafu oi ndobi Muhammad Lamone haone soka inu historia avira ranzi 2016 na 2023 inu fundi Hassan eba ninu ngoya mbaba zabari ngamu jibu yabo beshwara hanjaje tamkamjo kamle parce que je vais rectifier et bien encadrer o wanruanu wadelewe za kweli parce que baneza kweli zinzutabisha ngamushiao ye negociatori wanisoka ya njade ya yinu tena tina udea shamdu ambe verita alafuka zutabisha rumo haruma ze cerveau ze cervele mowel epinier za hawaita ngwachodo tabiha jao parce que zutabishe kamdu mwambiwe sibuzi hao de sabani yauka Muhammad Lamone arma yinu hawanisoka banu rongo ya bira 2016 na 2023 inu ngujo ya doya ambaza habari vanu kuchota habaya no ntuta habaya parce que oi hazonesa banuka mimu Mbeni babangu Mbeni mtatangu mumaja emijiyo yo mili
imijia hangu yeyo chichwa kautahawa vanje nkodo sabari ngamtuambeza kweli ngazitabisha wo wandu behi iya demba ndongwa ya nini amambeza kweli ngazideranjo wandu das shantuta habaya wala ntulita wala litiparohuja yabo ikanga wandu watu baba mfikirinka ndani mwafanya act mahola muniri nganu mamhola mare mimi tina ntudeya tina huwa mru wala tina huwa mbaduwa vajirinkodo shanga mtohamba, c'est-à-dire c'est la guerre de salive, mais comme j'ai le poids des mots, vraiment les mots ça pique, la vérité pique, donc et ça dérange, c'est tout, rien que ça mes chers amis, rien que ça dérange parce que j'ai dit la vérité. Haone sabani ya ukaya endrongo zabira 2016 na 2023 zinufundasani kusambare nga mhwelezo ya ukaya ekaba nubu Muhammadi lamone ekauparobira lekoli huwasulie klasi ya terminali bahi terminali bahe ya professeur wangba professeur wa histoire geo ye usomeso wana walo terminali ye histoire ya he première guerre mondiale ne deuxième guerre mondiale na hindu shambao traite négrière. E hello wa baba wa Afrika wakamalmenewa ne ma-Européen. Halafu mia mhuziso. Eka huwa hihu tobiro lekoli hiho. Huwa sile terminali. Eka usoma hizo. Halafu mia mhuziso question problématique. Ika yon tuhutaja unjibu. Ka eva le mafundi wasomesao wana walo terminali ye guerre première, ni première guerre mondiale ne deuxième ne troisième. Eva langu wasomesao wana wa Afrika uwa Komori. Iliwa wajuhe maudu wende wa waneda one ma-Occidentaux ma-Européen wakamalmene Afrika. Wallahi yoti de objectifu wandu wasomesi wawe ya histori tukaya zentiza Afrika wana wa Afrika wajuhe wende wa wane shangu wasomesi wao iliwa dojo kaya wababa hao wa Afrika watrete wanai nema Occidentaux. Yizo ndizo mintingu zone sabanu ukaya ntuta habaya shanga msomeswe l'histoire pour montrer que ye leader wa hatu ngutrete wanai na bowa mtreto nai wanru watopuye kapitali ya hatu. Iyo senarien avoir ya ukaya nga mtahwe kapitali ya hatu iwane diyo na wamaja. C'est pas ça. Parce que wana walo terminal ekawa somesiwa première guerre mondiale na deuxième guerre mondiale wambilo kaba no wababanu wakado tilwa la shelo minduni wakado woda we tretwana inobi wana rendajize halafu ngari somesiwa terminali izo kartu monte wa ukari jiwerende rawe Faransa au rende rawe Angleterre au rende rawe Marekani shangari somesiwa l'histoire yabo hoeleza histoire abo tukaya bongo wambo kana mjwebo wa matauna na mjwebo mbeni mmane. C'est pas ça. Dadinga wena niveau ya hambani kutuelewa ce qu'on appelle histoire et provocation. Andongo zabira hizo kasido haba enda uzime programu ya terminali wanru wakadulo ana Afrika Ritsido ambili wazo en classe de terminal babala ngarijoka ujuha ima Africain au wana wa Afrika au wana wa dunia wajuhende wawane dauna wala wakadu watrete indazi hiyo kaya yezestwa haina ndongo zabira zitido hamba na baka haina ndongo zabira ngwanzo zizie zitido hamba abole ukarja jojari somesiwa ilangba usirratun nabi karja jojari do somesiwa zila hadithi za mtume. Wana ze hadisi za mtume zila zohamba ila histoire. Wala le kaliba de la to change ramba hadithi ya mtume. Ramba histoire. Ramba sira. Iso de zabira. Kuna ushinda uziye wanru watido eleza ye histoire. Na banu histoire izo tideziliyo. Histoire izo de zabira. Haye zinungo zamborende. Bomana endazi be programu uya ukaya vatido someswa histoire ekazi birizibiri wanru watido usomesiwa histoire narendele na Hassan baba no monjorengwa abo
shati jani ujibu hamasta hibu Hassan Yusuf esa hurongo wando enfin kujabana kujadeya exactement bikadoda wando ashahamba e politiki hambezwa kanza wambe donc ongandeje mimi 2019 tikamjeni tikahizani huono katila tatichange tijatsangaria rais wa Hidawula heyabo na unokaya kihadalwa heyabo na unakati kamroni titula mroni nidawula mabajani wanita mroni heyabo na unakawa kanamba ndabo zinji wakawa nafiki waka matretre sionokaya wanandwa ndabo inudawula ya mabajani Hassan Yusuf titawa tijatsangaria rais wa Hidawula tijambebu yabo yabo izozo ukiri walabo sikari tutsimbulia bo negosiatori ekajana hukaude mwa Hidawula leo huono kabala huhadalwa hurejei kari tutsimbulia shabangari kwamba okaya badiabo wetisa wana Muniri paske Muniri huo kaja paro ka opoza kaya bahije keha vongona wewe huka opoza huvongonya uzikonfirme banu huvongona haruma wala Dawla ya mabajani huja huingara al-imam yode mana kwa mitodo zambaka al-imam Ghazali woyi de mwenza ankeli harumenti inu paske ka opoza farushu hata ngujo uramene politikma strategikma ngojo jihunda wawe hushange tawe hureje abakari tutsimbulia izo ndizo rombe yawo mje hambavi mwengare Muniri ya tsuparoka opoza sha ebabo mhelezi mru ya vongo na rumwe parti ya hai ya jengara parti nindwa jine ebabo ngo ya bidwa ya kena daraja ya hajuyu rahanola ya stadir nari amto example wende huonru wanrungwa wakaza josho ngwa hohao uhelele ya vala yamba mhelezi katenda mwini Joshua al-Imam Ghazali yabolewo owanruwanua wahele ya wabaha wavongo nao warohao haruma mroni paske tainu hasa negosiatora zikonfirme banu haka mroni hajambe boni wajao waringarie ibabonge bidwa wakesawa nasi al-Imam Uthman Ghazali sira kalansi zale Josho ranzi hale ratsanga rapangale Josho ngeyo sawana wanu wahelea wabaha harumale Josho la muhelezi katenda mwini Josho na tasinu na oyi negosiatori nguzelezo banu ya ukaya tsiro harume Dawla ya mabajani uzambo banu tikamroni uzambo ukahakamroni hajambe boni stadir hajahingara al-Imam Ghazali yaweti sawa na Muniri ikao hatokambe boni daina al-Imam Ghazali ranzie ND3 hatarijera suli 2025 narendele baba nwandu ngwarongo wao wa mislama bangwatsu ngwarongoza wanrikao kwa tina ilaramba wa reflexion philosophe parce que rekaramba philosophe au philosophie iyo pensée iyo réflexion narendele yokinungaka ya karma parti politiki mgaro hula yende harma parti politiki zokweli zokiri hakika manama mtukufu Makhtar sama la zonele yokiri kabana zonele zeka uzamba rukani sa politique rangu hali ukabidi wale ukayonde heli zokweli kabana ronji wa Komori wa changer politique wa ngara Azali kabala wa Azali wenda wangaria parti jua matalani wenda wangaria parti UPDC ya Mamadu matalani yonde heli sibuza una Dawla mabajani wa Tsohiru walo na nrabo zinji titati jatangara Azali tinjambe boni wala ngwarendendo abo zamba wawe kufu gra conseil wa hereso wa Hidawula msaidie hatoka Mamadu haruha Mamadu hajangarere so Hidawula wala izo pia zienda za strategy wa Onikori wa hensohole abi hatoka Mamadu haruha jangara Azali kanionde heli tizo wede uwavumbo wawe uvumba hubedi msaidie uvumba abi wawe kaya wakwaja Azali waruha waja ngo misilika wo wakajijabure iyo de mana nabo Azali ye na ankli ye ujwa ufanya ila ramba ovuration ye ujwa umanipule wanadamu politiquement stratégiquement wala waka kontro na ye waja wa mambrase iyo de amba wa ankli shawala wakama opoza kwa tu shida wa mvura
Pourquoi? Parce que il est vraiment malin. Malin avec idiot, non. Quelqu'un qui est malin, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Ah oui, tu ne peux pas être malin avec la puissance bête. C'est impossible. Si tu es malin, c'est parce que tu es intelligent. Donc, Azali utilise son intelligence en vouera les opposants qui, contre Azali avant, abaha waja, ngwa, mambaraseo, minhu, tawe hukonfirme abo, abi, saidie, dawe, na wasaya. Nijowa vumba konzani hori jao. Haya, naredele. Yokindra change. Abona unaola zisokiri. Na unaola ondrolangu abondrabu. Abona unisha shafikira ziro hulantsona ka ngazini jibi yao. Yokindra rohe hula inde mala honda jina. Hasani Yusufa. Hamba husomo. Hamba umoje politique. Hamba we politicien. Donc nganu tukuzu deja mwe kwa hiyo. Alhamdulillah unikasheo ndondondro. Par rapport ya borto yemzeye na Faharidini. Ukango vanu ngwa tsomabo mnyanya. Ngwa vanu wajisamiza hunu. Wajifungu hunu. Ha? Kwa naparo sa komori. Mimi ranziale njaparo mankimru respe. Lazima ni hutukuze. Sina ude ya mru harumaze direkte za hangu. Sina umankimru respe. Mito ambe verite. Shawala watambi hao. Wacho hanza waishe sibuzi. Abongwa jodo kreye pretext. Pretext hizo. Nrabo shazo pangi wasika hama kweli. Na balazo nrabo. Abalasa ni olangu tsaho nkodo, olangu fango provocation, olangu tsaho nchita nkodo. Guna ripwene shari. Gamambweza kweli ngazi déranger. Donc comment on doit faire pour calmer ou bien pour faire taire. Il y a daze yabo dohamba emotola ngutsaho nkodo ola ngutabi ola fitinatori ola provocatori vala ngutabi gamtabi honendi mide na jotabiha bawandungo ishilia nao mide na jotabiha wabandungo ubazima jamais. Kwa naparando ni sepamiza hao, kwa naparando one wawazaya, kwa naparando wende umijini hao. Alhamdulillah unikashewo ba Hasani Yusuf nganu shukuri parce que vous avez un négociateur wala mru stratégie. Oui, wala mru nakili Embabiyo tizamba hazaba ndo mwe message na mwishiendo. Oui, embabiyo tizamba ya ukaya wewe wawe tawe huzamba banukaya hukamroni. Ha? Huroha. Hukaharuma nziambi. Huroha. Abomwe hurefleshise raha na wanu waliyo. Watingo panobe. Shabo we kuna wani abungara tuamboka wala wakaufanyata wovure. Parce que yo kujaja bure yabo huja haila politique, haila strategie iliyo nemu wa hedaula. Na awe mwae daula wonge na wandu wa mshangilia wafanyawe politiki hiyo, wafanyawe evurasyon, wavurao wandu. Na Sayyid Munir Sayyid Yasin inelitengwe lahe. Yabo lewo, ngarjohum vurani. Hambavi, hata mjepia. Mambrase al-Imam Ghazali. Izo ndizo rihutaji yao. Na wamjo haziza wandu walo harumwe kapitali. Ikao waja hamzima mzima. Chamambo kaya harumwe kapitali ya hatu ya maambe vachoba ki opoza mzima basi. Tambaba na muda mshashi al-Imam Ghazali. Yetwala al-Badru ya remewayo mwajangu jo remewayo mbeni. Basa tawa wallahi billahi ta wallahi. Na izo deza duwa ya serikali waombao. Iyo deza duwa si wa mwajari yeri waombao. Paske mana marikaza mwamba mwajaha mbuyu dabwekao rimambra seranzi 2016 rimwimili ya ranzi 2016 ata jusqu'à présent na hizo pia muhimi mkaanza shama madudo ya fuzu halafu mrinika le dzina hilo ukaya mwajambu sabari ni Sayyid Rais al-Imam Ghazali sabari ni
e kapitali wari kausa ledzina wambasi majambu iyo de politique waonokaya ani eheli mtsuje wakao hanza iyo de heli mbeni iyo de heli mmaja wakao hanza halafu wamba unu majambu donc likudali iyo de politique haizila nyanzo na ila pourcentage rikahunika beisha negociateur ngujwa kauyone abantu haina rendele mwishi yende malaka nganu tukuzonruba Hassan Yusufa armwe point hiyo nganu tukuzonruka negociateur ole nankili hata wahula bonoka wonruala wala nafiki wala ndrandabo ilande dawla mabajani hajara ngarera iswahi dawla yabo harime strategy hakuha nao donc abanga nushukuri armwe point hiyo Hassan Yusufa point yararu ya satsena huzamba nruka umji wa mbeni woyenga FF woyenga FF huvume activiste wa Kayabo hunivumbua huvumba Hajimbaye huvumba Benjaye huvumba wala fuma ndopitsena huvumba Mbeni Literary huvumba Mohamed Lamone huwavumbua Kasisi si yenga si Karanza FF ngazo nujibu armo point yobo Hassan Yusufa no ambia rokaya na sena ishiendo zonjoka baba sa ishiando ba yo renseignement samba kam ni un homme de renseignement ishiando ukaya FF yumuniri wesa hatolo ngojoshia ngabajoro hanoti armo mwezi ban même pas un mois ngojoshia ngabajoro hanoti ukaya FFU esa hatolo huni ambassade sidiwaze kaje vanu walikachi voilà uzone sa yabo ya ukaya Munir ngabajoro hanoti banna mudabshashia tolo uzone sa yabo ya ukaya tizamba ya ukaya o wandu wambeni wokwa benze Munir na abo ngazi confirme hao bantu bo Hassan negociateur ya ukaya monti hotohe y'abantu ujibiwe wambokaba nuna mudamshashi Muniri ngujotolwa yabo jibiwa yabo we mwanza au abo mmienga premier awali ya madore pasini unikao bili evanu negociateur daono wanruwa mbeni mlio Faransa pari evanu nide ma portoparoli wahe ambassade ya Komori iliyo Paris halafu heinizi jiro iho la kazina hundra ema portoparoli choti mpaka mwana mumbeni ya heye ya zambe bili aundraro evanu yema conseiller walo ambassade ya Paris ya Komori Muniri wa eche parce que ya huzamba hamba oide premier conseiller abobo kabajuka premier kakabati deuxième ani ankilma philosophiquement ke jajo kirambe premier conseiller na bala kabati deuxième conseiller kabati troisième conseiller kabati quatrième conseiller e abo Muniri hajodamba premier conseiller zabari na bonge wa eche mrulo wa eche weka mo premier ikamrunge weka mwa premier shabe manangwa premier conseiller abonga abo deuxième conseiller troisième conseiller quatrième yema conseiller wa wapia nika mjima tunda mru ichoti Muniri yo alama yaonesha ukaya yinu règlement de compte ya politique contre Munir contre omji wa maja politiquement et pourquoi yema activiste au yema opoza wa wafumba wa daula ya mafits iliyo Faransa waloyi watuparo wa hebanu wafumba Munir shaiko mvumbua ndawe iko mvumbua negociateur iko mvumbua Hajimbaye Swali iko mvumbua wewe iko mvumbua ani pourquoi koye kavumbulwa ni mro ani yobaba ngebidi mrunacho haba ni andambio kaya Muniri yedo desiwa wedo vumbulwa ni wanru ichoti wambeni wallahi kabati toko abangari twambo kaya na wewe huzone sa kaya ani nika mumyenge yera nzo wakatujibi wabo negociateur ka tiale abo ngutotola yabo we kumyenge kale ongo jibiwa
bo mwana nyuho yatoka hundwa ni ndongombi au ngojibiwa na mwana nyuho we yatoka tolo hazini eske abo we mwanza we myenga suala ngamuremo yabo parce que abantu ngojibiwa katulindie bana muda bishashi uwongu twali mwishewa gujo hajimba swali hapara mbaye ebanduwo wedo siya hinge oluru mbaye uparo mbaye ya ukaya limoje muniri hajimba swali huo mdahu Guti mumbeni hajimba swali yeranzo wakati ya para wa mbaye ngwena ikawa mbaye emana ya hundra ye election za hu depute uo muniri nguparwani mru mumbeni hajimba swali ukalimoje muniri umtoa ambasadi yebabo emrika nguparo mruka towa hasani hazini yabo ngamantswa muniri ani vanu na mdoto namna mrongo wabanga todo jua namna yo mjibuni mrumbeni nguparo ahamada makoshi nguparo mbaye ngwena kajiarendwa parce que majari referendum rimvoti karja voti karihila yo mengoni mweza tie tension politique karihila heshue hasiba budabura twenda higarengara mbenira ramvoti shawoyi woyi mbaye ngwena kajiarendwa hata hotopare mwananya muniria chomlaulia katuzifanya shade kinyomengu parwani wanru wa mbeni ya ukaya limoje muniri yavo wala waparao ukaya limoje muniri eske abo hanza munira wo myenga yabo mime katsa mbokaya wanru wa mbeni wo kwanza muniri eske ngami na justification ntina wewe uhava ngojibiwa ngozambo banuka bana muda mshashingu ngujo tolo eske abo ngo tabiwo au ngojibiwa yabo jibiwa abo mana ngwajo katolo hasini abo ngo mwanzo ngo bya gwa ngo myengo wala waparao ya ukaya na mulimoje eske wangwanzo munira ngwa mwengawo wala wendawo zewe uze chichimbani wendo we hadisida una madama koshi ukaya towa muniri sasa nyamuniri fanjao eske wangwanzo munira ngwa mwengawo abongami na justification nabo wewe kutina justification de kinume ngotso di contrarie le fait wa haba nucherere yao jibi wao ukaya munirini ngujotolo azini abafuti asani gena haki yambe ni humnyanga narendele yanga muniri mima bona kamvumba juzi banukata ngamina shengo naye ndizo dabo kakati hazini katufanya hazi nonguli wa 1800 euros par mois 1800 euros par mois katsuli tiyo ani ngamumtunjiliao muniri hata mtojwa hata ilamba byali wao abiso amada makushide hambia yemana ekale o muniri na supposé kaba katwendazi pourquoi atwenda hazini yeka katwenda hazini wede wala dhimu uheva nuzambe vanu kabati portoparoli mu ambassade itwati mrumu mbeni wode mria uhovanu yambuka muniri katwenda hazini emana atwenda hazini ndi iwonti pia jabukabanu na mjukaya ahamada ho muhoro ikao kajala mafa no wa muhore mana wa muhoro hishilana no wa rupia vanu hata woyi premier conseiller ikao hakafanye passation da ina premier conseiller muniri na muzise kwa kantu jitrompe vale wa shikoni na muzise namna ya kanda ina ahamada ho muhoro toujours hatoka humtrete namna ya treto muniri ikawa hato wa Komori walo ambassade no wa Komori walo Paris wazichoka ahamada hoto ishaka muniria nomewa hataze biro ye biro ya muniri hende haramasi hataze kanape haramasa zendrongo pia ili muniri atichojunda hata hiri hakaanti ho biro. Oui, je dois être clair. Hata kaino akata kausa Komori yeubale makaratasi pia muniri ajwa bidia yafanye hazi habalane tampo
yabo ekamuniri mfano mahadisi katwenda hazini yabo ajwenda hazini eda afanye kwe hazi ajobidi afanye hata zila kanape nom wala muni wala hamada hazibeye abata muniri katunda bani ya kansi izo sede raisi guzitu ngamjoka ya ambasadori hata kangu siho ye ubalao mhori haina bahanu yendao ilimu niria chijofanya hazi ya bale makaratasa bala hata ze stilo yabo muniri yabo hajenda hazini ende afanye monti na wezo ndabongo ndo hazini mbili na muzisema conseiller wa leo abora premier la deuxième conseiller la troisième conseiller eka kwelinga mambo ndabo ambassadeur amada yacho balezi dusa happy ikangu sokomori ikangu ndo msafara mali ndo jine ilimu ni rati jo achijonda ba yabo muniri administrativement ola amada ende hajusa hata etablo ba hajusa se kanape hajusa se kaiye habalaze fei henzai habalaze tampo henzai yabo muniri ajenda yafanyi hazije na mwelewe mbili ye baada yizo eza barindi ni ukaya owanru wa mbeni do atingo uheya muniri kachada hazini ebanu muniri yede ufangu hazi hwaeche ebanu bo negociateur ebanu we porto parole wa he ambassade go fangu hazo ambassade za barindi ni o waremao munira o watawe mafitina ti wanru wa hule shanda wala wanru wa jokao wala bafuzima ha alafu mwambe ukaya abo ni Mwanza no abo ni Mwanza narendele nguliba no katsuni hazini katsuni har maleda hular mo ambassade yabo hadeziwa yabo hapula shew wa komori wajilifwani yabo hadeziwa hapula shew yonde verite bo Hassan Yusufa wana ntujwa kange mwade ntujwa kangu dorongozwa nayi ntujwa kabanu ngubude ntujwa kabanu hadumiziwa demana tsudenda yiho shanga sina panzali njibanu siweleza ndo katu bude kati mwade shati hambo ukaya ebanu we mruhindi nezijirio ambassade wafanyo hazi iho we porto paroli muniri hajwenda iho yafanyi hazije na noti pia ro walo fa pari ro walo Marseille ngamjoka ya Ahamada heli ya kautrete bon moi j'ai pas le temps de lire des commentaires donc hajwenda yafanye hazi no wo Ahamada habalie zindu za ya jo permete muniri afanye hazi henza halafu kabati mru mwenga zija woti ya fitina awo heya ya mbe muniri kachoda hazi chotipaka mru mbeni halafu mdambabu ngamwanzao ngamcherere yao bari ya tolo hazini ngamparao hata mbaye ngwena kajiarendo nole we manalo depite wa mmaja ye premier meeting ya hifangwa mmaja wa mwimili alafu leo mdambo kaya yabo tambandrabo kaya wanrambeni zondrabo shabanu hanza muniri na tawe wawe ngojibiwa no kwaze nsuli no chererea bangu joka tolo hazini wasangwa parao kana tolo hazini halafu yabo ani zenyanzo ngizondabi yabo zenyanzo za hanuna muniri ngizondabi yabo kamrazi madwelewa baba nikamtsurongoza wanazitsunga mbe banu ngamrongoza wandu ma intellectuel wandu kangwa reflechiseo zemo ngaranalizeo ze vocabulaire mzambao daboro hoto habanu wambokaya uongu toka tola hazini uonjao aba daboro ngaonesa wila furaha ya haho we manangu atola hazini na we kamrungu jibiwa be mwanangu toka undani ndrongo mbi haina mriajibiwa ba mwanangu ndani ndrongo ombi uo enemy. Ça c'est clair et net. Iyo hamba ankilma. Haina mriajibiwa. Na mbiza undamwananya. Wala enemy. Isike ngamzambo. C'est clair. Katsudo fanya hazi. Katsudo ni harmwe ambasadi. Katsudo. Katsudunga ze. Katsudunga ya hazahahe.
katso ne haya harumale da hole harumu ambasadi yafanya zihazi za hahi wala dimarijore mezebanu uka FFI engenda tisamba nyezi nachekange mnono bana yewe mndu hindi uheyao shemezi muhakikishe mimi patagondra republic ka FFI kabana vira mwezi banu ngojeshia varoha noti ukaya hadumizi wa hazini donc ngojibiwa weatoka utolo hazini yabo we mwanza mule c'est l'hypocrisie ça yokirimri yake conseil hau yake ministre hau yake député yatola batu la mrunda jina c'est comme tu es, ça veut dire que we hanza munir abo miye e wala waparao voilà samani beruzenga tuta wale mbujo ka huja ya remplacer mwanamshe wote amba waja waili huni ambassade mzima sana mwa juzi ngasina 3 semaines bana bwa komori mwishia wabili haja juzi bana ishia ndo Hassan Yusuf uende jokaja ya remplacer FF donc harima za negociatori woi zendongo pia nchokanza ni mankadre yabo ya ukaya vanu ekatsamba kani humyenga yabo sasa deja confirmé monti do mjibi wa wahaho ulofurahani bilinda bomparao ndaru ndabo kaniti wanrwa hazima hiyo na ninga muhe yao shezo pia uzito ahamada donc yabo mbabiyo rikaza kifu yabo upande wa Hasani wawe huonesa bani ya ukaya ukaya ikamruha heya ngwambo pendant plus de 1 an voire même 2 ans kamili katsoni hazini shanguni ngulibwa 1800 euros par mois inojo kobalizo nambie entreprise ngajukubali ukakutuja hazini halafu doli vantelele jao no kutuja hazini yokekiri Hassan Yusufa yende mana rajwara krio kanono tijao njamdeya njampasheo shatsambe verite tokabati kanzeno hambio kaya umji wa mbeni umjinalaya sikarienga hivu sikarienga ngazambisho hata wala heli wakamba ka umji wa mwaja ekaka javote azali kaja jobira mwaja samahani wanama watukufu mwaja yomjwa mwaja yomjwa mwaja uongo wanga voilà ndio population wale mwaja akongo chambo kaya mwaja uende kina ilo ndalila boneo yabo de pwena kanzanije ilo ndalila boneo ikao baada taki hama karna uparoka na raisi dalila boneo ala puissance madharau tawe huzamba habo bo namnisame hibo wa maja ze 3% za maja hizo na mwishilia ngenjeni mklase plasa wakatsanga azalia ya vote wa 2016 one kina shahoka ya emna 2% hawemna 3% ya baki mwajando wakavota azalia hunre basa niusu karazi mwana mtukufu mkado jabani ya bandrabu wa Komori ngono ngabo miji de village wenji wa mimi ngamuhuziso batu hambo kaya mifundi ngamjuo comment on calcule les moyennes des élèves ngamjuo andwe calcule les moyennes za ho wanazioni ngamjuo andwe calcule probabilité na statistique na pourcentage chihambo kaya 0,5% youzia mndu hakaka hundu voti 0,5%. Eka makandida wala hakaziwa 0,5% wala katinio ye kahundu na vale 0,5% ila jomkini shaka ila zila bilitenraru za mji mtiti. Ne parlons plus kwa ye population ya mbene kangiyo 2000 ekangio 2000 aboya mwajangiyo ngio 1000 c'est-à-dire il ne soka en population ye capitali en population ye wanadamu wenji haruma ya mahame abade capitali ye deuxième capitali da humwaja abantu henda haruma zinu voti za hemwa hedaula pia ngamchorenga ze voti za region des députés ye badanga mone yao parce que les kaulu alone sabanu kaya heze 2% hauze 3% za mwaja hizo deza joka utsangeza anzalia hunde oui
na wizo ti 2% shaholi hukanza uminimize anionda ilaramba madhara wala pisas boneo kwamba 2% shaya yoti 2% na même si 1% oui ngamuni kwa mfano wa hadisi juzi bano en 2020 2024 2025 ban rakauraze vote za hengwena kajinjema ya rendwa mbaye imana karihila tundende na lebele kuyu lihimi stadiri wa mji wa mbeni wa himi awilo de lebele kuyu wa vote karihila 100% imana tundende parce que lebele titi d'après vous ngone umaja kalo lebele titi kalijahima kalijatia kale lilabele kuyu badara tutina kale lebele kuyu leku kalijahima yani karihila kajahunda iyonda ilabonewo ala pisas madharau na hambo kaya no kena ukiri bado kamadhara we hali iyo tawe huzikonfirme banu lilabonewo la honeya wo mji huzirongo abano ka hai hezi la 2% za macheso de za toka uvehanza lia uzi muheza uzi nsise donc arongo neo yenyi ni badanganyi wenji mvoti mamado a 100% isabari ya 200 bada ngonewa ye mnabilite wa mumaja monti isabari nkarila ya 200 na ni mumvoti pia badi banu wallahi uksim billah ikaka mjarantie madharau ala pisansi boneo karina uparoka ya na depite aurike na raisi wa daula ujoro haiho ya votiwa paske wanyiche mtimoti mungu kashidi ya fanga ze rongo pia ze preuve timninka ni mbili muhimia 100% mamadu no kaja hunda muhimia 100% karihila no kaja hunda yabwe haina wakati mchojo zia yala ya mbao madharau ala pisas boneo ya udone ya imajandaho eichanteni ndaho ya mnungu ndaho chichidaho bindaho yabo karna paro evoluer parce que waniche kamna ushinda mbehe depite waniche ngamina dalilu karila kajenda kamna ushinda mhezera isi waniche ngamina dalilu mamadu kajenda yabo ngebidio mrekwile mbabi mwambashe vanu kweli mwaja ne miji ya dunga ce n'est pas des éléments à négliger ça joue rôle très important oui sinon njabe makadita kamna dobeha oui shekandro ngwa votio kibavu badika haina mjandro ngwa beho depite ani wandro ngwa chodo voti ma depite wa miji shati ma depite wa bavu sheka depite wa bavu aweka raisi wa daula no mhono mzima angali mhono unu kabana udi hakoti ifoba kaino wasaya omhono mzima na ukena mfuhata sheka kabati wasaya kabana udi hakoti sheshinga zija kawelewa Hasani kujelewa Saidi narendele voti rais wa daula 2016 ngoni utija ujini ka shewo utijojonesa no mji wa maja wa Hasani Yusufa ngoni nunu hambiendo ukaya mji wa mbeni nganula byo banu owenji wa hawo wa voti azali 2016 shiandro wa mvoti 2016 kwa jajo mrola janaz kwa jajo mfuli yabwe kwa jajo ziyale bunjili yo litifanyilwa hiyo kwa jajo ziya mzabudi atifanye bunjili yo ngazambisho hatabu bwasa banze prevu piangizo salama nawe bo negociateur kaya azali hanzi wa ndoro 2016 hakanziyo ngabo wa mbeni tizamba ngabo wanama wa mbeni wa voti azali nga 2017 au ila besela 2016 abakaze voti besela 2016 ngamina mwaname ruhunu pari hani para wo mumbeni hani para na biandro kaya nono bwe negociateur wagwa mimi kangami ila 2016 abazali vote wao kangami komora wo mumbeni tijwa voti azali emanenri azali zinu zanele zao emanenri azali 1 rekado lambahin
badoka bamba mwenje alhamdulillah onradola mbahino badoka mwenje parekaya anuka jaka mna problem hata zoni zemana makarezoni akaneleza mtidua zaka le grand patriote vahe Abdallah Dwasani alias Agwa hadwa zamba bahar mazerezo ukabwa komo na mjeri vote azali alhamdulillah onratu dola mbahino intole sodo kaya kajaka problemu izo Abdallah tado zamba tena yonde maana rais wa hidawla kavotewa en 2016 Shalti George Kaza kaumji wa maja undo akatongeza azali avotewa bado rafi mwana mtukufu Hassan Yesu bado ngebido ujokaya ze voti zikavotiwa nenti kamili dezisiwa pia na bwezisiwa zikanti hamabavu haina bavu ngabwe majenero wakaprezante politiki ya Imam Ghazali bahie majenero wahe politiki ya Azali waupia wala mmaja mabunjilo mahuyu ya Azali pia yafanishiha mmaja re wahe depite wo ingwena ifanishiha mmaja woya atujua yafanishiha mbeni ela woi mtate Faruata lifanishiha mmaja ela Azali lifanishiha mmaja paske mbeni wamrabiha wamba kwatu msaha. Donc abaika mwandisore jei hamtima hamandawe bo negociateur bo hajaba hamando yi Muhammad Lamone hamado de njema timpaka ndo wasitema jina njema wa wengaranza alitamba mru mzima papa alawide yabaki opoza bai yode manana bokabana muda mshashi al-Imam Ghazali ngari joujibi wa manangu jonjia mbedi da ingu joremewa tola al-Badru wi bahia bobo Muhammad Lamone karjato dokaya avala kamjajibiwa fuleo ntu Azali ya joma jioni iho au ini sila siramwambiani bahirajo domo bya likamumfuliyebwe wa mdunga hiyo kaya tifai mabunjiliyo majandi hora mreseve yabu abahe kamrejeyi mjamambo kaya abari salima amri iso badiso ngazijurifurahisha sire milanza liranzi halata abaha hata ngazijufurahisha paske bani hajwanza ke haje oranzi hale mtia Mir de Berle eke Mir de Berle yo abangendo no moha wozade waho wandurimila Azali wozade wazali wae et c'est ça notre objectif osiku ya jo hujayo haswale juba ngamjo hishezo mjo hamba parce que ngamjo mbokaya voilà Azali ena strategie na de mndu ya shinda ya perse ya njia ya omowa ila Mur de Berlin ya kayatini wayo yode manana bokaya ranzimandi so huja hambavi yabu yonda ila ankli ya Imam Ghazali yonda ila strategie politique ya bali wa nema généraux Munir Said Yasin voilà donc ga narendele na ini ya Muhammad Lamone Rishembapi ba amjoni pata makara nzima zijou janziro mzifasiri au kanti na uzanzi hanzaribu bamwa na ashe yeta wafundi la dhime zisabu zoudanganyi abonge titesiwa nezantiaso izo zijahadanzi au kamrutse handongo mbili ndutse hafuraha mdujo utse hakobenza abonge titse hakobenza
ze habari za kahambwa ne bwana woi ne hisa wallahi yoja gome lamsiru la demea loja gome la mahula de mamsirunsi ema kaulu yakahambwa ne mruoi sheti jagombe la mahuyu la de mamsiruntini shaha harumaizo amjobirilia izatogezana jani mrongoze bahakika yemavu hikma na ushashi wa biswara na tare sha ezino mwandendi amjombani roho mbili swala handani ukawa na bwana woi msumkazandrabo hata wimru ya kashini wanduwa inshiwa na yaru mwensi ya shini ze sifa izoge nizo sifa za fitna zihane mroi ena ya tuparo na shetani na tuenda ya mwoni uejoi enu jomona todo adhani nomba miezi mpopone sharishae nade mru wakafiti na rumwe mijiyama hame badara rafoti waja bangano waja esu alayo mnyezi mgu yazima le fitina ilo lito hetwani basi banu shamjusa moyo buwanru wayimru ya shamiri ukabala baada mbele serikali wa jamajilisi ni juzi bala wanshongana singu jihado kari bala ila neema ngejombeni haribale ila neema ngejombeni halafu enge bala haribala ngombo makalima yokale wabajuhe janga janga che janga janga isho shirdishi zali sabitina jino jine baina ya wanruwa mbeni ya mahame ena ya tuparo na sheto na tuenda unewe enu jomwana mru sosome kursi upae uruduje ne adhana uome mnyezi Mungu apone sharisha hulime mroi au kali fitina mukhallasu mroi Suriana hamadongo mbili hanandaru hanja suara ya mikiro uka arimikiro salam ngani mwankadre mbabiyab hamba mifitina hamba mwishia hamba mifitina hamba tisomea shini hamba ritabiha au titabiha wanruwala wa serikali wenda iho watufuli wabwe bomwana ewala wakadoja iho mwe wafulalebwe ewala sinda sirakado mwambiani mwafuliebwe monti mbili kwamba tisomea shini abo Mwenyezi Mungu ajelia tawe huzamba ukatisomea shini kwambiwa mintujo mnyamtoka hamba kafusoma ndapi pasiko Mungu ajelia wanama wambeni ao wanama wanjuao wahambi okaya tisomea shini abwemba biyo mshukuriyo bao mwiho nasomea nga hujulwao ngebideka ho ngofanyo direct akadwabili banu uje uvumbuwe yenti wasomea voilà yo première réponse et deuxièmement karijajo iwiwa si wanruwa mmaja au mimi wa mifunde Hasani karijajo jiwiwa ai karijajo iwiwa baya vaja wanru yiho kamja wafuli yabwe vani yo mengoni mwe politiki ya al-Imam Ghazali yo mengoni mwe politiki wahe kudume majasi wahe politiki ya Mahame Munir do wana hata yemir maitini ya al-Imam Ghazali yo mohe abangia bakibisi mila ngejawe haliyo badi sisi wanrure milanzali ranzi hali hata abaha karjaju wiwa de kingume ngarjoto wa Fatiha rambokaya ejazila na zizidi ekalewo isufeji hadi manawede wazamba abo hajaiho da yena mdobika mdawafuli yabwe
na riombe Mwenyezi Mungu kabala ila de anose she filimu ngarilindao al-Imam Ghazali yaje parce que bani yode objectif ya hatu bukaya eheli mbeni heheli mmaja ikawo mhimi contre-politiquement hasibabu daboravo tianzali hatamrini kale dzina wanyi wanelewa ya ukayasi mmaja hambu habora milianzali hamade heli wa mtuje wa milia halafu mkaurini kale dzina kalala mmaja hambuyu richo hanza zila janaza na lilabweka mumfulia al-Imam Ghazali maudu mumremetwa la al-Badru na aboti hale yabo kwe dalilu tsayiyo wala marepresenta wahe muwahe daula wajayiho halafu ka abo karja juiwa paske vanu siranzo mwando siri zanza ngari zanzawe muwahe daula hajo hanze mijihe ngazija inu pia haina bahanu ya donjia hausalama na amani shanda ni mahima mambo kana unjia na hizo ndabu ngujonjia henga we na dalilu ngamina dalilu wewe tsawa abaha we habanu kutureme muwahe daula no hukadu mrema tsawa wajayiho wa mdo wafuli abo no kwaja fuli wabo apangamina dalilu ye uchohanza wafuli wabo ladi nja chohanza nja chohanza de kinyuma mjibiwa nga mjibiwa na mia mjojibiwa maude kali Imam Ghaja hatendeye juma harume kapitali ya hatu abonge abo wambaja kwa jajo tabiha ikaya babu hawanru waja ngwa wengari yao ni mambasi wa mmaja hambuyu yabo ikamja mringari ya batu rika wa hambu awori karjo mjibiwa paske karjo hambu kai yemcho ambasi wa hambu jana yelewo abo ngarjo jibiwa beisho ngarjo mroleani ngarjo jibiwa narendele ukarimikiro baada harwa hitswa raba yemu mwaja baada ya bidirambe yemu mbeni sha vanu tihunika tihuvumbulia wandu yabo tihuvumbulia wandu wajomba wahahe imana wakafanye direkte inu waha vanu watuhambukaa o wandu hasani ya vumba wala zilandrabo wala kwa jahusu mikiro iyo ndizo yakabidu heba nuzambe o wandu ndikao ti wavumbua ziali Muhammad nele tengwe na alivumbua pia nchisoka nindo wavumbua tena na wavumbua hujoka haba na haruma inu wakaujibu hujoka mbaka wena ndrabu bufudasan wala kwa aja husumikiro hata hujoka huzamba shakuja zamba paskwe samba sibuzi iyo ti question ya ukaya nga mtao provocation iyo yohamba hadisi ani yohamba histoire ikakuchanza za histoire zido somesiwa enda wazime ye programu ze Première Guerre mondiale ne Deuxième Guerre mondiale zitido someswa terminali babala ngarambi wao rijuerende rawane ne maoccidentaux habo wakaumalmene ye Afrika. Histoire ce n'est pas une provocation et quand on relève la histoire ay hafumbwanusu ya wandu awavumbuwe hafumbwa mamadu ezo ndrabo mamadu eti mumaja shazika tsumtsa engeta kahindu rijamba yemu mmaja bien sûr shabada yehindu irenge bien sûr hardi akaza ngujo hama doktori rirenge boyano hindu karjamba yemu mmaja sharamba yemu mbeni ajaru mwe suala ya hajimba swali
mzemu mmaja utsina rogozo hameka tusafi wa mjambeni Muniri bahi walava haika hafanya maandamano la timra serikali kejabili ajibe swali ya mfanye maandamano haukaya wo zila debo zambeni na mwaja yena mbiye ye mrumonga zijani ya parohea ya Damuniri baada yigonzo wambo ka ilati deba ilati reglement de compte yena mbiye ye mru activiste ya parohea à l'exception ya mrumumbeni ya manki Muniri respect choto exemple ya mdi kabati voilà yabo ngwanzo nambe voilà donc nous ngamfanyo rectification ya hindi parce que video nifanya juzi yinu yo ya tindri hatambo kaya Halima yewa shimbajini Halimeka oi probablement au peut-être hawara wa Hajimbaye Swalihi. Halima est non de Mbadjini, mais elle est de Selea Bambao, ex-épouse de grand chanteur Mdiani fils. Halima oi yetiwa Mbadjini shaoi wa Selea ya Bambao, ika oi hakaya de ex-épouse wa he grand chanteur Mdiani fils. Uode ya kaumanipulewa au ya bada peut-être probablement ya warawa Hajimbaye Swalihi wenda wakau utahema gada wende wahole Muniri yenganu video ya kayabira tikachone sakaya yembajini. Non, je rectifie, Halima est non de Mbadjini mais elle est de Selea Bambao, ex-épouse de grand chanteur Mdiani fils. Hani woi hakaya mtwalaka au hangahalolwa ni Mdiani fils woi Halima washiselea ya Bambao na bala ila tindatambo kaya ye washimbajini yabo tika rectifier. Voilà, rectification tena gamone sobanukaya. Le mot kudume majasi dérange certaines personnes. Le mot kudume majasi kolionga mambo kamuniri de kudume majasi wahe politique ya mahame ngazi déranger wo wandu halafu wahe yao banu no paramadhama na wambokaya na mwambe Hasani ya daze babala ngutaho baya elinu baya lendi. Donc le grand notable Papa Lawi Ikao, la guerre qui a amené contre Azali partout et surtout dans notre région, plus particulièrement. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec lui. Et pourtant, il reste le seul opposant à Mbeni. Yani, vadu, Papa Lawi, izo politique, awi ye kaya ngu contre Azali, yabotu kaya uwanrupia, ngwa dakoro naye. No toujours habak. Yabole we kati mibanu, ngamambwe sibuzi, ne politique, c'est pas forcément, oka uwanrupia watokaya dakoro nami. Donc, tout Yenjema de Mbeni était contre Azali. Et maintenant, tout Yenjema ya Mbeni
wa Jangwao Azali. Seul papa grand notable, papa Aourambe grand notable Mbaye Sharif. C'est le seul opposant restant. Sont tous abandonnés en retournant pour soutenir Al-Imam Ghazali. Donc, il y a hizo kazijajori dérange, dari, wao waja, non. Shayabo, hizo de kinyume ngazijouri, jibiwa, garju jibwanizo. Donc, pourquoi notre capitale était chaude contre Azali? Pourquoi? Pourquoi ye capitale ya hatu wakamasho contre Azali? Juste parce que Mamadou a échoué. Mais aussi parce que Azali a décentralisé Yezi. Azali a décentralisé Yezi, Mamadou a échoué, donc ye capitale ya hatu wahimi contre Azali. Parce que Azali a décentralisé Yezid. A décentralisé parce que Rizoya hojua hatu ya ukaya haina nomination ijao lazima ikaye ho kapitali. Azali c'est le premier et le seul et le premier président ya haja ya décentraliser ces nominations haruma lebavu la mahame. Donc ça dérange. Donc ça lui fait mal parce que chez Pande Shanyama, chez Pande Shanyama, Shirende Shiwani Siziwa. Shaheha Mahame est partagé par Azali. Hashi partagé Abaha et Amahame Pia Ngwalao. Maintenant, les Amahametans mangent au Amahame Pia Ngwalao Shile Pande Shanyama. Sha politique. Na isho pia ranzihale shichoka uliwa ne kapitali ya hatu. Et pourtant avant, tout Yezi qui était passé avait concentré, wakawa concentré Yezi auze nomination pia zichodo kanda hubi tous les pouvoirs ambeni, les pouvoirs pia zichoka mbeni. Mais qui a décentralisé et a déjà décentralisé ces nominations do? Le pouvoir dans notre région, ndo, c'est Azali. Donc zenrongo hizo gazi déranger o. Donc c'est bien normal de détester la personne qui a décentralisé le pouvoir. Indemana. C'est parce que Anobi Azali a décentralisé ces nominations. Mamadou a échoué. Iso zirendeha do mur de Berlin. Azali a continué yone capitale. Gari parao al-Imam Uthmani Ghazali. Yaukahindi. Dans une guerre, il y a les généraux, des capitaines, des sous-officiers, etc. Et il faut savoir que les généraux de notre politique à Hamahame, c'est les Parisiens, c'est-à-dire les Mwadja Nye ou le Wanru wa Mwadja Paris. Et ne faut pas oublier que le nom Mwadja Hambuyu était nommé par les gens de notre capitale Mbeni. Donc, il y a un parao al-Imam Ghazali, vanu haruma guerre politique, gabwe ma généraux. À la fois politique, ya hele bavu, la maha me politique yao, et ma généraux wa la Mwadja.
ikawo rinomewa ne kapitali ya hatu mwajahambu hasibabu indini hasibabu rihwimilia randi 2016 ataleo quoi ezabari parce que depuis 2016 jusqu'à présent les gens de Mouadja restent fidèles à vous, monsieur le président Azali. Wanadamu wa Mouadja wabaki fidèles. Parce que wotima traître. Wokwado dunga vanushiliyo. Wonda we 2016, wonda we 2019, wonda we 2024, wonda we 2025, wonda we 2030, wonda we hata jusqu'au bout. Isopia, c'est le général des généraux à FFU. Parce que vous êtes des généraux de la politique de Yamame. Oui. Cause de cette nomination. Majahambu inu yija hasiba bumba ewa kaurino memba huwa kaurinomi mbeni hasibabu indi asibabu rihuvoti rihushangiria karja shingarama madu wala tizone sandondo ya ukaya iyo de tension politiki ya haja iliyo au ya kaya au iliyo Shabanu kabati wanru watahao nkodo hata kabati wanru watahao nkodo wala tizone sandokaya Halima wala washi seleya ya bambao ikao hakaya hakaha loolwa ni mwana mme wamba le grand Dianifis wode yakao umanipulewa ni Haji Mbaye Swalihi wende wa hole muniri yengano. Tous les coups pour éliminer FFU an yezabarindini wanu wakafanya zenrongozinu daye na Haji Mbaye Swalihi ne mabandi wende wa elimine FFU vanu zindeze kweli kwa chuhanza zamba ayinu hadisi yavira ayinu gamba zaba yemena chocho yamba hindi. Pourquoi on nous enseigne la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale et pourtant on n'était pas là? Sisi karjaka yabo kao waze watu zavira iwatrete wa si karjaka yabo sisomesi wazo sidi haliyo bo Muhammad Lamone rongo zavira hale isoke tubidi do hamba selo Muhammad Lamone bayabo ikawa ndo ngwadingo yo hambiweza vira yabonga mtsahoba ya donc yabwe mafundi wasomesao ze histoire za vira balungwa tsaho wanazioni wa revendique o ya Afrika wajoende wawane ni maksidanto ngojelezo na ibo Muhammad Lamone. Pourquoi? Et iso pia hindi si Mbaye Swalihi n'est plus hawara par exemple et kaitso kaba Mbaye Swalihi woika jaka hawara woyi Halima ex-épouse wakaya Dianifis washiselea eza barindini akaenda ya manipule wa watawende watahe mabandi wande wa hole muniri nganu hata wa muwe ikambaye Haji Mbaye Swalihi ede ya mholi nganu iso sitangwa onduna hebanu wasome hitima wambe kaza ndongozo zondrabo funde asani ngo wambo ndrabo yode droit posi abidi fanyiwa chakwa nahamba parce que ndongo c'est vrai. Parce qu'il a manipulé Halima en cherchant des bandits, ou des bâtards,
Magada pour éliminer FFU. Et c'est nous madame. Parce que ils nous rendent compte il y a politique. Ils nous rendent compte il y a politique. Donc moi j'avais cru que les droits de réponse de Mohamed Lamonnet et négociateurs vont venir sur zenido tikafikiri kabangu ajwaruma zenido zinu wanie purnie iliwa harai wambukaya zenrongo Hasani Azambazila fundi Hasani Azambazila pia zilandrabu shawa heya banu wambaringa banu ngamtsaho ari banu mifitina banu ngamtsaho nkodo ya hindi kwa teleza histoire yafanyiwe kudume majasi na banu ngabo madhamana wahe kapitali ya hatu watahao madhamana au wata madhamana mji watu na mwede marongozi Hasani yadazeho rongowa nabala ngutahobaya sha malasafi shadid imadhamana wao kwa jao na ukwatudo na ze video negociatori yazifanya onda inajimba swalihi na Muhammad Lamonnet kwa tudo ziona shenge ngwazo nao kwa jojo amba Hasani ngutangobaya Hasani ngutahobaya Hasani utofanya droit de réponse sans manquer de respect, sans insulte et sans provoquer, mais rien que la vérité ngamtuambeze haki amtuambe sibuzi halafunga ziwa derangewo il faut rimtimide, il faut recréer prétexte ili rimfanye ili adaze parce que kartu hanza vakemruha rumaze rezo ni manga ninga zija dorongo wachoti mpaka yatoka mwana mwe kapitali yabo henu johe yangu rongo rumaze rezo vatina kangu deo mru shangu ambwe verite no hambia wa Komori za kweli yabo lazima rimkadamise lazima rimtie do hanywanyi yadaze yabo indi do humtimide do hambuka banungu tsonkodo banungu tsaho nkodo banungu tsaho provocation banungu tsaho jawo eyabaha fano mahadisi wabajwa madhamana waja wata madhamano mjini ekawa baha wanabia ntsidwambe azekoli zinu tsidaza ewewe bodhamana wahe kapitali ngojo shinda uziye hajimba Sharif pardon ngojo shido ziye hajimba Swalihi Benjaye ngojo shido waziye watido harumaze rezo we lapiza Muniri auno makirespe kamna ushinda halafu wao waungwa uhalali wauze ndongo wazambao kwa tudeya wauze ndongo wazambao kwa tu provoke wauze ndongo wazambao pia tout c'est bien chez izo Hasani ambao izo de zi provocation izo de sona kozi chonanta yewe narendele. Parce que moi j'avais cru que Guadjoka Ujaruma Nido Zinu pour nier catégoriquement que les deux actions que FFU avait eu Guadjoka Ujawaziharaye. Mais au contraire, ils affirment, au contraire, wazi confirme namnaje. Parce que woi honesoka ezinu hadisi zabira ranzime mlefsanyi doko wabungu wakubali kazendongo zibiri. Kweli zibiri hali, shazibiri kweli. Yo histoire, sha une histoire vraie. C'est le fait de Mohamed Lamonnet de dire que l'histoire de 2016-2023 pour que yesa barindini akahuja hunu yadozeleza
Tu as oublié, ou diwaza, que la première et la deuxième guerre mondiale, les profs nous expliquent en classe de terminale, et kaban huparobira iho, wadoreleza za histoire zabira, valazila kangwa relezao, zila kwa tureleza iliri juheriwane, iliri juherende rende Occidental, au rende Faransa rawane, shelangwa relezao owana wadojua zeizabira. Pourquoi? Yo kabati pourquoi? Yo kabati yo kaya, abo yo provocation, non. Pour provoquer, non. Non et non. C'est juste enseigner l'histoire et non pas pour provoquer troisième guerre mondiale. Iyo wandu waeleziwa izoti kwa tueleziwa iliva fanyiwa geri sha wandu waeleziwa wadojua ezabira. Donc si Azali fait ou fera quelque chose à Mwadja, ce n'est pas de rien. Ah oui. Donc vanu ekangarida hiyo Azali afanye nrongoyo arumwa mji wa Mwadja yabo hiyo yotiriba parce que rilimi riwalia zije mavuna yabo lazima rivune. Hiyo tiriba hiyo rambe sa mérite, izo zimerite. Des campagnes 2016-2019 dans la région de Yamahame, c'était où? Et ces campagnes za al-Imam Ghazali, et zifanishiha dahu. Et pourquoi n'était pas à la capitale de la région? Zabari ndiza tufanishi harume capitale ya he région. Na wema bavu pia ze grand meeting zikaufanishi haruma ze capitale za he mabavu. C'est parce que mumrabia mwamba kamtumtaha mumdungu jusqu'à habaha raha kamja salima amri. Donc deuxième capitale rimreseve rimrenge halemewe tola albadru irende haukaya yodo nchongeza mu remao muniri. Le grand meeting de campagne des élections de gouverneurs dans la région de Yamahame, c'était où? Et ces élections, zahe grand meeting, zahe élections, zahe grand meeting, zahe ma gouverneur, haruma le bavulama mezi fanshanda hu. Deuxième capitale, Mwadja. Et ça barisa tu fanshanda haruma première capitale. Parce que mkontre Azali, mamba kamtutsa ndongo za Azali. Et pourtant, tous les meetings étaient dans les capitales de Ngazija, sauf Hamahame. Sauf Hamahame était dans la deuxième capitale, Mwadja Hambu. Ikao, wao, et capitale ya hatu, wodo warini kale dzina hilo. Parce que, hein, à cause, bora humilia à 100% Bwanzali. Récemment, en 2024, le grand meeting d'Azali, dans la région de Yamahame, c'était où? Et en 2024, et grand meeting ya Azali kandahu. Ikaya Mwadja. Et ça bani atu kambe. Parce que mwamba kamtumtaha. Si nous voulons manger quelque chose, et kawa Mwadja ngwanzo wale mba hindu, ya Azali, amukwa tula riba. Parce que yabo walao bandrongo walima wavuna walima wazitia nkweke wazishangira ndondondo yoti riba.
Parce que Rizitumu, les leaders de Mbeni n'arrivent pas à faire rentrer Azali à Mahame. Wowo et malideri wa Mbeni kwa shinda. Jusqu'à présent, watia Azali Maja. Pardon, wamtia Mbeni. Na Muniri hamtia Maja, hamtia Rumaye, yenyuma Mro. Voyez la grande différence. Et pourtant, FFU, hashindi, hamtia, harima, mji wa Maja, harume nyuma Mro, harumale ya Mame Kamil, sauf Mbeni. En particulier, Maja. Halafu ngari parao al-Imam Uthmani Ghazali. La population, ani wanadam, la population de Mahame, o wanru wa Mahame, vous demande ngari hutahao de faire retourner la gendarmerie à Mahame, et gendarmerie ngebido irejei al-Imam Uthmani Ghazali. Harima le bavu la Mahame. Dans le Nyuma Mro, plus particulièrement à la deuxième capitale, Majahambu. Ikawe Majahambu yo keja jabure, iyo rinomewa ni wa Mbeni, hasiba budaburahu miliaranzi 2016, 2019, 2024. Ikawa hata 2024 wele wa propose Mbaye Ngwena ya ukaya na votiwa bahe FFU ya himaya mbokaya okebo wa Maja na mumvoti. Beisha Ngwena Mbaye katujwa nje mayarendwa de kinume nguparwa nema activiste wa Mbeni ya ukaya limoje Muniri. Mbaye Ngwena kajiarendwa na we mana ra mvoti dabu Muniri yambari mvoti na we mana ra mvoti dabu Anzali yambari mvoti. Halafu leo hata hotopare mana ngoto ambe alo hata de kingumengo parani wala wambagu uti utwatu voti changwa voto karila wadamba kaya limoje Muniri. Haya bismillah mlimoje bayo nde hali fadhila za mpunda masuzi. Karanzao ye gendarmerie irejei harima ye Mahame baikei kapitali wamba kwa tuitaha abongeye si wa Mahame ngarita hao so huja wikaze Maja parce que yo de deuxième capitale ya politiki yao yenyuma Mro. Hodo wamba kasi wa Majahambu habo rahubili abikubali. Le grand meeting de Mzadze Farouata était où? Et non à Mbeni. Le grand meeting de Monsieur Mbaye Ngwena, c'était où? C'est à Maja. Donc, même si Mbaye Ngwena, tu as fait un meeting à Mbeni, mais ils ont interdit qu'Anzali ne peut pas rentrer à Mbeni pour faire un meeting. Donc, abaha ngamwa nzao zenfaida abanga manzao zenfaida za Anzali. Et pourtant jana mundungu mumzili laza mitingi mumfuli yabwe mumrala janaza. Donc yena mwende matahe samaha. Mais vous avez déjà commencé à retourner un par un. Mandi sorejei, mwengara Anzali, mzima. Vous voyez ces vérités-là? Je n'insulte pas, chazinga zi déranger oh.
Sinuka zideraje wanama. Abange ngari wesheleziyao al-Imam Ghazali. Nous voulons le retour de la gendarmerie car les villages de Nyumamro sont nombreux que les villages de Mbwankuyu et pourtant Mbwankuyu il y a un lycée et une gendarmerie. Donc il y a Mahame, il y a Nyumamro, Gartsahao il y a lycée, wakena lycée harume Nyumamro, wakena gendarmerie parce que miji ya Nyumamro yo minji raha ne miji ya Mbwankuyu ne Mbwankuyu ngwa una lise yao, Mbwankuyu ngwa una gendarmerie yao, Mbude ngwa una gendarmerie yao, ngwa una lise yao, na abo ye miji ya Nyumamro dahi yo minji raha ne mabavu na uvumbula yao. Miji ya Nyumamro ikawo capital miji ya Nyumamro yo minji raha ne miji ya Mbwankuyu yo minjira miji ya Mbude no mabavu yao ngwa una lise zao, mabavu yao ngwa unendi ngwa una gendarmerie. Abangenga ngwa parao al-Imam Ghazali Nyumamro kibidi ubakelise parce que miji hiyo imerite ikena lise, miji hiyo imerite ikena gendarmerie parce que kena ukiria Mahame kana gendarmerie. Wo kapitali ya hatu waidunga watu yanza haibehedeze mkapitali lycée parce que leme wahanda donne hanai. Et pourtant Mbude il y a une gendarmerie, il y a un lycée. Monsieur son excellence al-Imam Ghazali, si aujourd'hui vous allez faire quelque chose à Mwadja, yabo karitsu hula riba. Ikaleo rihupara uje ufanye nrongo yo Mwadja, awe Nyumamro, yabo karitsu la riba. Par contre, autre ville, hula halali. Ya politique, oui, faut bien comprendre. Quoi tu la halali, za politique. C'est-à-dire, il y a une chose politique, hein. C'est vrai. Ce sont de mali zadaula. Izo kweli izo mali zadaula. Shaze mali zadaula izo. Mais qui gère, yauzi gerendo zemaliza daula hizo? C'est vous, al-Imam Ghazali. Wede uzigere. Na abo habo huheziwani wanru. Aujourd'hui, s'il y a une tension politique, c'est parce que on a voté Mbaye Ngwena et kaleo ngabo tension za politiki au ngabo wanru watsubenzana politiquement abondabo juzi banu ravoti Mbaye Ngwena kajijima ya rendwa ba hata hotopare mananya alo chade kinyuma ringu parwani Mbaye swali ali mwisha Muniri ebanu we azalibo Mbaye swali yevanu we de ambassadori yevanu we mrindi inde manarambo kabadi yevan sabarindini Muniri atuparunda wanruwa heya wa revandike warongwa Muniri na haru mazerezo choti mpaka mrumumbe vala mhanao kaya nini kamtsina problemu ndani na Muniri au ndani ya Mahame na mnambi activist gikao hapu hamjimrwa jine yeuhe hadore Muniri kabati abongeye na mdwelewa parce que banu wewe wa propose Mbaye
ya Muniri bahe Muniri ya tie kampani raenda higaga ratsanganya na mnungu ikaba nata mnungu wanu kwaja kanzali shawo Muniri tena. Oui, sinda ziderange wandu nabona mba ukaya Muniri indele kudume majasi woide general de généraux ya he politiki ya Mahame Harimanzali. C'est parce que on me propose, bien sûr, vous avez dit à FFU, après FFU, on nous a dit, et après, finalement, on a voté, Ngwena Wambaye. Nana ola Ngwena kajinje mayarendwa. Nanda abo, watini wao, ye pare. C'est-à-dire, vanu ngamanjo na bukende. Watini wao pare. Iparenge Laura nzida ubi. Abongeye. Abo batu. Ipare andisaranzi. Vala aliswali. Wenda bobela mteleza. Ngebido itilwa. Ngebidio itilwa batina kahata. Emiji ya Babajani, Nyadombweni, Mbate, Mwaja. Watowa hata Enfrainu. Oui. Netofanyiwa amadeyo yafanyiwa dahubini hunu bangwala hambuyu wakati rapkautie pare andisara nzipo meki ya mtuje hata fumbuni watini wa andisavo pare jiani nationali ya sabangwa hambu na kwa chetomba hindu abogele umaja rarendo maja hambuyu habora huimilia ra juzi ra jana ra leo abwe pare yo bago ngebido tilwa. Ikaya kuchujua zenjema hizo shange bidio baturi kwa shelezize. Et pourtant ce que nous amène jusqu'à là aujourd'hui, rien que la politique depuis 2016. Vanizandongoza ribali ya hata leubanu inude politiki ya nisarandi 2016. Ika ori huimilia hata leo na abo ngwaone yao. Na moneye sha boratumila Mamadou mone yao kaya mwaja c'est vraiment c'est minime. Kajenda parce que beaucoup local jui makele titi. Mwimili ya Karihila mumvoti juzi kajenda parce que lilabwe titi mlone yao kalijatia ngazi. Il faut bien comprendre ça. Donc voratu voti Mamadou alafuze problemu hizo uzija ngizo atahaba. Rija juzi banu. On a fait un référendum pour le Ngwena Wambaye. Richora referendum. Shenge bala referendum ya Karihila. Ne referendum ya Mbeni. Karihila Kawira. Izo pia ya Ngwena Wambaye. Kachuzi jua. Donc, abongeye. Sikahanza. Ni ankadre ya bondondo ya ukaya. Nyinyi omji wahangu wa mmaja, walio bonze, wandungao, na mdelewa, mtije mdo, shangaziwa, mwambiwa, paske banu wenji, mjao mwambiwa, banu wenji nyinyi kamjaparo na video ya hangu, waowa shashi, paske wanruga bakao tabu za connection hiyo hali ngamjo mwambiwa ewe emwana hanyu jau mwentimidewa sheni wonoze video za hangu ntufanya hata provocation ngamchwambeza kweli ntufanya provocation parce que provocation ya histoire ya ndongo za jiri ikaongizo vrai kwa kabata tamzima ya haba ni ambazo ndrabo
ya uyamba ngwasomo hitima hasibabu zendongo zondrabo yabo alakuli kamem keja jokiri ni hebanu ntwamba ndongo zandrabo ezabaru watwamba zo zandrabo shade kinyume wambo kaya iyo politiki yabira ranzi 2016 yabira ranzi 2019 yabira shazi ndongo zo kweli abonge ngamjuao ya ukaya ikapitali ya hatu wanzao wabaki harumaze rezo waoche wadambe politiki waoche ikabakaya mwana wa mjimrwa jine hahe yangu ambwe politiki nwambe sibuzi lazima wamtemaga yo hanywanyi nabo mtemaga hanywanyi do mtimide do hamba jau shami mize video zangu edi jo ngwangu androngoyo mrunambo karenge video wa unere njeni yonomba bahani kao hade ya mru aoba nikao hafanya provocation baba ne kangabo ngabo provocation ikakolando kwanzo ni provocation ebaya olaya holwe mare ya holwa inganu eba wotilo akati babidi bake provocation no wandu wadaza unaelewa vanaba minga mambo ani inu ger froid bahi froid ani kabati chaude banu inu politique inu guerre de salive c'est guerre politique inu tension politique parce que karja voti Mamadou 2016 karja voti Karihila juzi rimila mbaye nabo leo negociatori ngoneo ndazila nambo kaya wanru wa he capital yani wohone ya imiji mindwa jine nanda abo wo ya yaba na wana percentage hazamba mwishia wana percentage wa mmaja dwaza kabwe kulo kaljiba ketiti yedalulu tunika nido wa huyu mwimila Mamadou kajenda nido wa huyu mwimila Karihila kajenda zabari parce que sisi mrone yao kasi watiti asikari jamoni anashe negociateur azamba ban negociateur azamba ban ba wana pursa ya 3% ya yeye atoka fanya 0.5% yoyo uzia mru hakaka hundu voti au yo uchongeza mru hundu voti babu raha kutujua hindu shambao statistique probabilité comment on calcule la moyenne pour classer qui est premier qui est deuxième. Tikamle kabisa shaizo na kanza nambe pia tizamba zona kanza nambe pia tizamba mimi mikadode ya wandu deole debia video inataba hanjade ya mndu njamfanya provocation shati atati tambeza kweli pia ukaya vanu ikaya karjarejei raransile boneo ala puissance madharau yodonea wao mna mchimtitiwa wandu wao ndini wao donc yabo karna paroka na presida parce que le kuyu local juhi makele titi wasalim yababaha ikanga batoka hamrubani afanye droit de réponse nacho hamba izo na hamba kazo ndrabo wa mbengo asomo hitima ya ukaze ndongo na zamba pia zoza ndrabo chamrati hebanu hajamba ebane kamru hande ya sava parce que bani hena mndongene Malaysia mimi ti habanu miujwa hamba eza he politiki tamba eza kweli batina kati da mndu o wasaya oto habanu wadodea abonge yeye ngarikazo kifu yabo. Wassalamu alaikum tikamle kabisa wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mtikubali ni wanru wa mmaja rowa titi mwambiwa ukaya hasani hade ya wanru hafanya provocation mruna ni kwe video ya yangalie ya ishie ikanga mbandrongoyo na da mru au na provoke mru ya rengeze video za wao wambeni roalo mangaru ngazija yazishie ngujo shinda elewe shamrat chojahamba mirongoyo
hakubali na vala kajaona video yangu kajaona za video za hondra jine hasote conclusion handi sohamba abo kweli abo jao. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.